laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. yettude Allah ɓuy meɗen e jam alhamdulillah musidɓe wonɓe e gollude laawol kisal fof e yiiɗuɓe laawol kisal e tambitiɓe fof e musidal ngal toon woɗɗuɓe ɓattiɓe fof ɗo humpitiɓe e jande nawnaare tampina ko feƴƴiti ha alhamdulillah fof no e jaam yeeru kon tigi woni humpitade kon fof no e jaam sina tun musidɓe meɗen ɓuy feƴƴini Amérique aray fof mum e yamodiri yallagol torki Allah yalla yoni yaafoɓe fof naadaɓe aljanna e ko wona toon kadi e aduna on fof kala ko feƴƴinira julɓe ɓe garen torki Allah yalla yaafoɓe fof naadaɓe aljanna enen kadi yo junnu balɗe ɗen o moƴƴina battaneji ɗi woɗa barki e meɗen en fof inchallah haray ko saɗi mon ko tooli ko radio meɗen ɗo nani inchallah jazakumullah khairan bar inchallah re mi wuttana on ɗo jonde nde mi watta micro nge sokeji mum inchallah alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men heɗitade ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o foɗi si enen ɓiɓɓe adama ɓen kadi e yetti nemaji ko waɗani en kon o ɓeydey si en dulli e ronki yettude haray nanngal makko ngal lette makko ɗe no satti ɓaawo ɗum du'ande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo haanaɗo attorede du'anede kala ko Allah tagi kon o yettini ko Allah nelimo kon o yettiniri ɗum hoolare en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe saaba e maɓɓe wondunoɓe maɓɓe wondugal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnongol ha ila yawmil qiyama Allah ra koye ɓe yimɓe ɗon jeyaɗen allahumma amin. ɓaawo ɗum haray men salmini on salminago islam salminago addengol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓe wona nelaaɗo on hollirno noon hakke ma ko fimaggol mawni Allah no janti fimaggol ko alqur'anare mawnude teddude haray musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi o jemma ɗo haray hiɗe wonde ceernoɓe meɗen tedduɓe e ɗum woni docteur Mouhamadou Wuri Bari haray ko radio meɗen ɗo hiɓe andintinana en ɗo yogaji e ko anduɗen e ko en anda fi ndu lewru teddundu woni lewru korka e wondu arde ɗo e o saa raɓɓuɗo ɗo e woodaɓe tawaka en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaahoɓe o tawna en o jaɓana en o tawna en suumayje ɗuɗuɗe kadi allahumma amin. haray hiɗe gandintina ko woni ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi wondude Cheikh Mamadou Aliou Bari Cheikh Alpha Oumar Diallo e musidɗo moɗon Abdallah Diallo haray inchallah haray hiɗe gandintina jama on kadi haray muhadara on hino feƴƴude ko live meɗen ko ɗerol meɗen Facebook haray ɗe gandintina kadi ɓaawo muhadara on kadi wonande kala ɓe heɗitaki haray ɓe wawi jokkitoyaden ko page meɗen YouTube inchallah haray ɗe gandintina kadi daiman wabada fi darsuji docteur ɗin nokku kala e nder leydi meɗen ɗi lagine e ko radio ji eko juulirɗe eko duɗe e haray ɗe gandintina ɗum noon kadi jama on fof haray ɗen toro jama on kadi jokkitagol ɓe inchallahu nafooreji ɗuɗuɗi no woodi e muɗum kamɓe karamakoɓe meɗen wonɓe ɓen toon ɓe fof maɓɓe inchallah haray inchallah ko saɗi moɗon ko tooli docteur haray jama on fof hino weltani on hino jarni on minen tori Allah no yimɓe ɓe weltorani on ni yo Allah weltoran on ɓuri noon ɗen o yaafo moɗon fatiɓɓen fof naadaɓe ko aljanna o waɗa barki e ɓiɓɓe ɓen o accaɓe kamɓe kadi ha ɓooya juuta o waɗa ɓe ɓiɓɓe lontotoɓe ɗe ɗo golle moƴƴe hara kono Allah faalira noon allahumma amin o e kafa on onon e julɓe ɓen fof haray sarahatan wallahi harana ko mantugol hiɗo weltana hiɗon jarna sabu noon wakkilare nden no tiiɗi yo Allah ɓeydu cellal ngal o ɓeyda balɗe ɗen o moƴƴina kadi o ɓeyda sutura on mo danɗen en fof wirtere ko aduna makko ɗe ko lahara makko ya Allah haray ko saɗi moɗon ko tooli haray mi watti micro mi sokeje moɗon inchallah. jazakallahu khair Cheikh Abdallah yo Allah ɓuri moƴƴude. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام رمضان
ليزدادوا تقوى وإيمانا. الحمد لله على هذه النعم الظاهرة والباطنة. الحمد لله على كل حال. نسأل الله من تحول حال حسنة إلى حال سيئة، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حق عبادته حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته وتمسك بدينه إلى يوم الدين. معاشر الإخوة المستمعون والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة سبيل النجاح والفلاح والسعادة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله في أوقاتكم وفي أعمالكم وفي أعماركم، وجمعنا وإياكم جميعا في أعلى الجنان. محاضرتنا اليوم أو كلمتنا اليوم في هذا الضيف الكريم الذي سيحل بنا قريبا، وهو رمضان أو شهر رمضان الكريم. أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا العمل الصالح فيه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل جميع أعمالنا وجميع أعمال المسلمين. اللهم آمين. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede moƴƴiɗo meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jeyaɓe moftanelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi ɗi limugol andata ittiri muɗum. nema ɓurɗo mawnude on ko Allah nemin en kon o moƴƴori e meɗen ko waɗugol en julɓe. si neɗɗo woni julɗo, hulowo Allah, feewuɗo, jogiiɗo jikku moƴƴo, haray ala e nemaji ɗin e moƴƴiriji ɗin ko heɓali. en yettimo hiɗen qirro ko kanko goto woni Allah reweteɗo, ɗimmojo ala, kanko tum hiɗen toro yo juulu enelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mo o nuli e meɗen saabu yurmede, nuliraɗo fi teddungal, fi ɓuttu, nuliraɗo fi peewal, fi yurmede, fi daɗal, fi kisal, fi malal, wonande jaɓuɗo nelal makko ngal huutori. Allah waɗi en jaɓuɓe huutori. hiɗen seedo wonde o yettinno ko o nela ko o laaɓani mofteɗe reedu, o ɓanginani en ko honɗum naarata en aljanna, ko honɗum dandata en yiite. hujja on timmi. hande kadi hay goto ala ko ramitora, ala ko hujjinora, ala ka jogito hay hunde inna min ko sabu ɗum ɗo hayno mi feewa, ko sabu ɗum ɗo hayno mi wona julɗo moƴƴo. yo Allah juula e onelaɗo meɗen, juula e sahaba ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawa kan dina jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe hettiɓe fewdo ɗo laawol kisal, yo Allah hissing en, yo Allah dandu en bone nde nawnare ɗo, yo Allah yittu nde nawnare kala ka nde woni e hoore leydi ndi ɗo. kala nawnuɓe nawnare nden ɓen fuu yo Allah hulikkimɓe. kala julɓe luttuɓe e mumɓe yo Allah winduɓe yamɓe shahid o yaafa bakarji maɓɓe ɗi mo hawta en e maɓɓe kamɓe goɗɗotooɓe. yo Allah dandu en boneji ɗi fof kala kadi iwri, ɗi annduɗen e ɗi en annda, suuɗiɗi e feeñuɗi, danda en bone ayɓe ɓen fof, danda en dendanagal joomiraɓe boneji ɓen ɓe Allah jonni doole tawa no boni annuyeji, no boni kuuɗe. Allah waɗa e moƴƴuɓe, waɗa e naatoɓe aljanna. hara hiɗon jarma, hiɗon weltana wonɓe e yangade fii no diina l'islamu kan heɓira doole, no feewɓe ɓen tabitira e hoore peewal, ɓe feewa ɓen no feewiya, moƴƴuɓen no ɓeydira moƴƴude. woni ko e o radio ɗo, woni ko e radio ji goɗɗi goo, woni e wakkilare kala ko wontoki wakkili en tori Allah, yo Allahu jaɓan en e golle meɗen, yo Allah laɓɓinan en annuyeji meɗen. mi torki Allah ɓayi ko an woni Allah gooto, ala ɗimmo, ala ko ronkuɗa. Allah laɓɓinan men annuyeji amen ɗin, hara ko min watta kon fof e dewe ɗen ko sabu ma an.
hara ko mi watta e deɓe ɗen kon fof ko sabu ma an jaɓanamen ɗum maranamen ɗum ka cheytane yiyata ɗum sakko junngo mum hewta hara ɗum bonata ha yoɓiramin ɗum aljanna ɓurɗo towde allahumma amin haray en weltani kadi wonɓe e tokkidirde e ɓoggi ɗin ha haala kan hewtoya on toon ɓe musidɓe maɓɓe men wondi ga e onon wonɓe toon technicien ɓen fof e karama koɓe wonɓe yewtude o radio ɗo e radio ji goɗɗi goo yo Allah longuiɓe konnguɗi goongaji ɗi o yiɗi o yarli hara ko wowliraɗi fi makko kanko tun Allah yo Allah arsu ko heeɗi ɓen kadi e faamugol ko yewta kon hara kono hani famirde noon jaɓa kadi huutora naftora nafa ɗum ka adnaga e ka lahara haray e toɓɓere men nden ɗo ko fi o koɗo saatiɗo o ɓattike no gasa yontere hannde haray wonno ko go'o no gasa yo Allah tawno en ndu lewru toriki Allah raɓɓiɗi kono en andi buy saama e hakkunde ɗo e lewru no hewtude Allah taw hara enen hiɗen wuuri hiɗen selli o arsika en kadi wawugol wadde dewe ɗen e ndu lewru ɗo o jaɓana en ko rewɗen kon kadi fuu haray ko fi ndu wonɗen e yewtude fi muɗum ndu yewtama fi muɗum wona ndu na hikka tundu fuɗɗi ndu bi Allah farli ndu e hoore moftanila ɗen ɗum woni duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi e goɗɗum kono jumare ɓe watte hutba ɗon andi yette soɓɓe ngo ɓe mantanedu ɓe waccanedu ɓe wolaneɓe baraji ɗin ha si ɓe heɓa courage ɓe wakkilo fi horugol ndu haray fi korka kan tun taho no jogii ɓural haysi na suumaye ɗen andi korka no waɗi pecce pecce no woodi korka go ko waɗɗika korka waɗɗika kan ko ka Allah waɗɗini goɗɗo e ka neɗɗo on waɗɗini hoore mum korka ka Allah waɗɗini hoore men kan ko suumaye on tu si on ti wawi horude ndu si tawi o wawali horude ndu sabu nganto hara yoɓoygol ngol kadi no waɗɗimo ma ɗum korka ka on tigi waɗɗini hoore muɗum ɗum ko korka fodore si on tigi takki no tukulorɓe wirta noon waɗi takke ma waɗi fodore wi Allah mi anniyanike ma mi horante balɗe ha sabakari hara kaɗo no korka ko waɗɗi ka ma ɗum kaffara si tawi on tigi nandini ɓeygu mum e yumma muɗum o heɓali yette sojo rinɗinteɗo ɗum haray waɗɗike mo horugol le biɗi jokkidira kanɗon korka ko waɗɗika ma si on tigi wari goɗɗo e hoore kawral ɗon kadi si o heɓali rinɗinteɗo ko yo horu le biɗi ɗo jokkidira kanɗon korka kadi ko waɗɗika si on tigi wondi o waɗa e goɗɗum o waɗali ma o wondi wonde o watta goɗɗum tun o waɗi ɗon kadi si o heɓali ɗiɗa tati noon rinɗinteɗo ma ñammingol miskimɓe sappo ma holtingol miskimɓe sappo so heɓali ɗum ɗon haara horugol balɗe tati waɗɗiken ko ka ɗo woni korka waɗɗika kan ko lutti kon ko sunna ɗum ɗo hino juuti Allah noon subhanahu wa ta'ala o yoɓay korka wo korka joddi mawnundi jentite ɗo nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama no makana en fii ɓural e moƴƴere ko woni e korka ɗum ɗo ko korka kan fuu o Abu Hurayra o filli radiyallahu ta'ala anhu hadith mo imam Ahmad imam Muslim filli ka defte muɗum Abu Hurayra wi'i tabiti wonde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki kullu amali bini adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه يا له من فضيلة يا له من أجر إمبا كركا نجوكي بورا نجوكي مؤير نجوكي تدنغا نجوكي نيما نجوكي نجدي فطوبى للصائمين بلا ونني نيما النويند مؤير تدنغا ونني بهوروبي nelaɗo maki ɗo golle ɓiɗɗo adama ɗen fof ko kanko jeyi joddi muɗum kanko waɗani hoore makko o wi sina korka kan Allah wi kanɗon korka kanɗon ko min tigi jeyi ko hunde spécial no anda deɓe luttulɗen kadi ko Allah jeygoy julde nden ko kanko jeyi
hajju ngu kanko jeyi zakka si ittama joddini fof ko kanko jeyi kanko waɗana fi makko kono ɗum ɗo ko hunde spécial nde wonno hooruɗo ko andi himo hoori wo ko Allah tun e kanko howruɗo juulowoɗa yiya himo juulude hajjo o men itto zakka o men kono korka kan ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko andi wonde on tigi ko goonga himo hoori wo ko Allah subhanahu wa taala taguɗo on tigon e kanko howruɗo o ɗum wati Allah waɗi ɗum ɗo kere kere o hertini o wi korka kan ɗum ɗo ko min jeyi wa ana ajizi bihi ko min yoɓata ɗum ɗo no anda ko lutti kon kadi kanko yoɓata kono ɗum ɗo ko hunde hertinde ɓe wi at-takhsis ba'da at-ta'mim yadullu ala al-ihtimam hertingol hunde ɓaawo nde jantama e piiji luttuɗi ɗin fof kere kere no inna awa ko wattama e sookeje mum alhajji en awa ko teddungal mum on gelike imam o awa wigol julɓe on gelike ina e awa almami wattama e sookeje mum ko ɗum maka teddungal mum ko ɗum ɗo wasi kadi ɗum ɗo ko en hertingol ngol ɓaawo hunnugol no tindina wonde ɗum ɗon no jogii himme no jogii teddungal feerewal nde wonno golleji ɓiɓɓe adama ɗi fopp si ɗi moƴƴi ko waɗira fi Allah kon ko Allah yoɓata kono o wi noon awa korka kan noon ɗum ɗon ko min goyi o wi e ɓural korka o wi wassiyamu junna korka ko heedode ko barrage ko défense danday huruɗo on e lette danday mo tanaji danday mo cheytane ko hijabu no wirete noon ko heedode hakkunde on tigi e bakkatuji ɗin e tanaji ɗin e musibaji ɗin e lettere ɗin o wi si tawi goɗɗo e moɗon no hoori ñallal ngal goɗɗo e mum ngal hoori ngal wota o waɗu ta o jillondi ko waɗu ko yowodiri e rewɓe ɓen e fijidugol e rewɓe farandirgol e rewɓe lunnagol rewɓe ɓen waɗugol ɗin piiji wowlugol ko yowodiri e awraji ko memminta faale ha on tigi bonna korka mum ta on tigi waɗ ɗum de o wi wota on tigi wonu kadi e sonkowo ñaaɗugol wota on tigi e tooñu yimɓe ɓen kadi wota waɗu piiji bula o yaagal e njofo yaagal yo rento e ɗin ɗon fof yo won neɗɗo makko ba neɗɗo timmuɗo haqqille neɗɗo anduɗo ko woni e gerde si goɗɗo yennimo ma yani e makko fiyoɓe piiru kanko tawa yettude tawa yetto hoyre nden taw si goɗɗo provoquimo fi gere wotta taw darto kanko yo wi honɗum yo wi he min miɗo hoori min komi horuɗo dey larmaki o wondi o wi mi wondirimo wonki Muhammadu ki woni e jungo mum ɗum ko Allah o wi hunduko horɗo ko luɓata kon ɗum no wela Allah no ɓuri ko angiri ko miski tiiri miski ko urata en kon luuɓugol hunduko horɗo no wela Allah ɓuri ko parfum ɓurɗo urude kon ko welata en enen kadi sen urnike ɗum laalomaki howruɗo no mari weltareji ɗiɗi o weltoto ɗin ɗon ɗiɗi o wi si tawi o huntike o weltoray ko hunti kon si o hawroyi e Allah Allah yoɓimo joddi korka kan o weltoray korka makko kan oɗo hadis ko selluɗo ken imam muslim no fillimo kam imam ahmad imam nasa e woɓɓe go ɗum ɗo wurinta en ɗuɗɗin ta en ɗuɗɗin jantagol fi ɓural korka joni aren tun ka suumaye ɗo kayru kadi ndi jogii ɓural hertingal harana ɓure luttuɗen hiɗen anndi horugol taw suumaye ko farilla si tawi chartiji ɗin timmi ko tugalal nayaɓal ngal e tugal l'islamu ɗen no ardi noon hadi selluɗo buni al islamu ala hamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajji baytillahi alharam julɓe ɓen fof no fottani wonde si chartiji waɗɗagol korka timmi e hoore goɗɗo haray ɗum waɗɗike ɓe tuugini e ɓe tippi ka fottugol maɓɓe ɗo e hoore dalilji ɗin wano o aya mo Allah subhanahu wa ta'ala wi ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاك أوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم حاك آية ولن الله سبحانه وتعالى ويكو أنه يجول به farlama e hoore moɗon horugol suumaye
wano farlano noon hoorugol kadi e hoore woɓɓe goo attinoɓe on ɓen e moftade ɗin fiyo hul Allah ha o wi mo yii e moɗon lewru suumaye yo hooru ndu e daliji goɗɗi goo mofteɗe fof no fottani ɗum ɗo yon noon ko honde korko kan waɗɗoto on tigi ko si tawi taw o woni julɗo o woni joomirawo haqqille o woni hellifaɗo o woni selluɗo tawa himo jooɗi ka makko na wonɗo setejo na setejo siko sonnajo tawa o wonda e ƴiiƴan farilla ma ƴiiƴan jibingol si tawi ɗiɗo timmi haray hoorugol ngol waɗɗike on tigi si on tigi ko o julɗo ko o hellifaɗo ko o jon haqqille ko o selluɗo himo jooɗi ka makko na o setejo siko sonnajo himo laaɓi haray oɗo korka waɗɗike oɗo korka suumaye ɓural suumaye on Abu Hurayra fayin no filli ɗo hadis on nane o wi tabiti wonde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki ɓaawo suumaye ari suumaye dari tun o maaki qad ja'akum shahrun mubarakun ifturida alaykum siyamuhu tuftahu fihi abwabu ljannati wa tughlagu fihi abwabu ljahim wa tughallagu fihi الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني وغيره نلا ماكي بايسو ما يدارك وما كان صحابة بين لورو أرانيون lewru ari e moɗon ɗo lewru barkinandu horugol nugol farlama e hoore moɗon dambuɗe aljanna ɗen udditete e mayru dambuɗe yiite jahimi ɗen soke cheytaneji ɗin kolmbe e nder ndun lewru ɗon jemma gono e mayru on jemma ɗon gollugol moƴƴere e mayru no ɓuri gollugol sifa nden moƴƴere ɗon e nder lebbi wulure hara on sifa on jemma ɗon tawaka e ɗin lebbi wulure ɗum ko duuɓi 80 e goɗɗum ɗum ko laylatul qadri on laɗo maki mo ɗalama mo katama heɓugol moƴƴere on jemma ɗon ɓemba haray o woni kataɗo haray ko o woni haɗaɗo o woni perduɗo o woni kataɗo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maki kadi fayi hadis goɗɗo goo o maki tughlagu abwabu nnari wa tuftahu abwabu ljannati wa tusaffadu fihi الشيطان ثم قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان لا ماكي أصفني صحابة ماكو بمبورا الكوني كون اسومي وماكي اندر سومي on dambuɗe yiite ɗen sokete imana sabuji waɗaydi goɗɗo naata yiite ɗi fanɗay e suumaye moƴƴino dambuɗe aljanna ɗen uddite mana dambuɗe ko moƴƴereji waɗaydi ha neɗɗo naata aljanna ɗin haare no weeɓi no newi no udditi e suumaye ɓuri e lebbi luttuɗi ɗin o wi seytaneji ɗin kadi ɗi kolmbe ɗi haɓɓe ɗi calle wayuna noddowo nodda Allah yamira yo malaikajo noddu yo ewno malaikajo on ewno wiya honɗum inna hey ko an yo ɗaɓɓowo moƴƴere welto awa fewndo muɗum fewndike setto mum gon ari traite mum on ari welto ha an ɗaɓɓowo bone raɓɓin ɗinno fewndo ɗo na waktu muɗum na fewndo ka bone watteɗo fewndo ka yimɓe fof woni ɗaɓɓude moƴƴere ka fof woni ɗaɓɓude aljanna ka fof woni e folondirde ka fof woni ɗaɓɓude wela e Allah on oɗo fewndo ɗo wota waɗɗo ko boni o wi ɗum ɗo jemmaji ɗin fof e ñalolmaji ɗin malaikajo ewnoto ɗum ɗo e nder suumaye on suumaye on
ko honno o tabitirta lewru suumaye ko honno tabitirta lewru suumaye no tabitira si tawi juldandu sabodu suumaye timmini balɗe 50 nde wonno enen lebbi men ɗin e ngala lewru ndu balɗe 51 laaɗo maako no sallallahu alaihi wa sallam o maaki asharu hakaza wa hakaza wa hakaza o eɓɓi wonde lewru ko balɗe 29 ma ɗum balɗe 50 feƴƴata ɗon si saboru suumaye heeɓi balɗe 50 haray ñallal heedowal ɗon ngal ko goo suumaye ɗum ɗo no fottana ma ɗum 29 no weetude 50 si tawi lewru ndun yi'ama suumaye ndu yi'ama ɗum ko ñande sikke wi'ete si tawi haysi ko neɗɗo gooto gorko gooto haysi ko gorko gooto yi'i ndu hoolaaɗo nunɗuɗo feewuɗo moko baajo haray waɗɗike yimɓen hooru dalil muɗum abdullah bin umar o wi'i tara annasu lhilala fa akhbartu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fa sama wa amara annasa bisiyamihi rawahu abu daud wal hakim wa ibn hibban wa sahahahu wa kadhalika sahahu shaykh al-albani abdullah bin umar o wi'i yimɓe ɓe ɗaɓɓiti darorɗe suumaye fof no ndaaro tara annasu yimɓe ɓe ndaari mo ɓeeno en o yiindu awa ndaaren ndu yimɓe fof ko yi'aali ndu abdullah bin umar to yi'i ndu o wi mi yi'i ndu mi inni nelaaɗo mi yi'i lewru ndu nelaaɗo hoori yamiri yo hoore o wi on fof awa janngo haray ko yen hooru ko ɗon kadi siko yi'oygol juldandu ɗum kadi siko neɗɗo makko ba timmuɗo hay siko gooto ko ɓuri sellude kon e konnguɗi kama koɓɓen hay siko gooto hoolaaɗo nunɗuɗo feewuɗo moƴƴuɗo so wi o yi'i haray yimɓe ɓen taƴay fii kala jumhur en ko yaari ko wonde ko ɓe wona yimɓe ɗiɗo laɗo salah sallam o maaki kadi fayin ko hollata en wonde lewru ko honno darorta ko honno tabitirta wonde no darike o maaki o hadis mo abou hurayra finni ɗo suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman muttafaqun alayh o maaki hoore son yi'i ndu ɗum ko suumaye on taƴe son yi'i ndu ɗum ko juldaɗo si tawi niɓɓiti ka daragol suumaye o wi timmine limore sabodu suumaye ɗum balɗe 50 haray ngal ñallal heedowal ɗo ngal haray ko goo suumaye karama ko ɓen no wowli piiji bus fii tabtugol lewru ɗum tentini luutodirgol darorɗe ɗen si tawi joni leyɗe ɗen nangue fuɗɗita e majje masalan innen wono lagine ɗo e Europe lagine ɗo e Amérique lagine ɗo e Saudi nangue fuɗɗita bimbi ɓeya nangue fuɗay wona ha ngue to wasi ɓeya kay nge hewto nge yaltita ka maɓɓe ko noon kadi niɓɓay ka ɓeeɗa hara niɓɓali ka ɓeeɗa est ce que haray ɓen ɗon ɓe fof si ɓee to yi'i ta waɗi misal so tawi Saudi yi'i suumaye haray waɗɗike julɓe ɓen fof kaɓe woni o e aduna o yoɓe hooru ka leydi be ko tuma yi'ani hoore mum wosi hoora ko noon kadi ka juldandu si tawi Saudi ɓe yi'i juldandu haray waɗɗike julɓe kaɓe woni toon fof haray ko yoɓe taƴu ka kamɓe kadi koɓe habbo ha ɓe yiyana hoore maɓɓe no waɗi konngol ɗiɗi karama ko ɓurɓe ɗurde ɓen no jeeya maɓɓe almamiɓe nayo ɓe yaari wonde haray si leydi wootiri yi'i tawi ko yimɓe andiraɓe tabintinnugol fi lebbi ɗin hoolaɓe nunɗuɓe ɓe wowlirta faale haray waɗɗike julɓe ɓen fof ɓe hooru sabu o hadis mo jannguɗen naane ɗo nelaɗo ko ewni ko julɓe ɓen fof wiyaali ɓe wonɓe Europe wona wonɓe Afrique ɓen ma wonɓe Asie ɓen ma wonɓe Amérique ɓen o wi ko hoore so yi'i ndu ɗum ko julɓe ɓen no andanamo be yi'anta hoore mum ko si tawi julɓe yi'i haray luttuɓen ko yo maho ɗon taƴe so yi'i ndu woɓɓe goo yawi o woye si leɗɗen no woɗɗodiri tawi ɓeeto nangue muta e hara ɓeeto nge mutaali ɓeeto nge fuɗa e hara ɓeeɗa nge fuɗaali ɓeeno
jemma on hewti ka maɓɓe to jemma on hewtaani haray mo bee ko yo habbo haa to mo yiyani hoore muɗum sabu oɗo wiyeteɗo Kurayb sonnaajo wiyeteɗo Ummul Fadl imminnomo yo yaw Sham o yahi Shami toon e haaju on sonnaajo suuma e daroyimo toon o wii kanko tigi o yi'i lewru ndun alkamisa no weetude juma o woni toon haa lewru ndun woɗɗi o arti noon Madina ɓaawo ari Madina Abdullah ibn Abbas landimo inni ko honde yiɗol toon lewru ndun o wi menen ko men yinoro toon ko jemma alkamisa no weetude juma Abdullah ibn Abbas inni antigi a yino ndu o inni mi yino ndu yimɓe ɓen kadi yiindu ɓe hoori Muawiya kanko wonno khalifa julɓe ɓen amirul mu'minina kanko tigi o hoori o ɓayi o yi'indu Ibn Abbas o wi menen noon ko min yiindu Madina ɗo ko juma no weetude asewe men sertano meɗen hoora men kontina e hoorugol ngol haa men timmina balɗe 30 ma ɗum min yi a juldan ɗum ñande noga e jenno weetude 30 Kuraybu inni a yondinorta ko Muawiya yi kon o hoori on tumati Kuraybu inni Abdullah ibn Abbas o wi mi yondinorta ɗum ɗum ko wano ni nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yamiri men o hadis ɗo Imam Ahmad no fillimo Imam Muslim no fillimo Imam Tirmidhi no fillimo kono ko no tañina ko ɓuri sellude kon ko wonde si leydi go o yi'i hoolaani mi tawata karamokoɓe kummaluɓe no e muɗum haray julɓe ɓen fof yoɓe hooru ko noon kadi si tawi ɓe yi o yi juldandu haray fof ko yo tawi ko ɗum ɗo ɓuri sellude sen ari tugale korka kan ko tawata korka kan horɗo heɓata baraji si tawi ɗum ɗon waɗaali o wiyatake o heɓi korka eyno ɗo ɓay piiji ɗin fof no mari ko tawata gastako e ɓaawo mum kala hunde nde yiiɗa no woodi ko tawata si ittama e mayre taway nde kontatake hannde kadi no woodi ko tawata si ittama e mayre hatta ko luttigol no hutore no duñcitore ko ɗum wiyete arkan tugalal arnal ngal fi korka kan yo ka wonu korka ka jaɓe o wi al imsaku anil mufattirati min tulu'i l fajri ila ghurubi shams ko jogitagol hoore muɗum hara memaɗi taƴinoji ɗin bonnoji korka ɗin hara o memaali ɗi few o jogito hoore makko e ɗin ɗon ɓorde ka fajiri ndin feeri ɗon hana ange muta sabu honɗum dali muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗon فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وي باو آية كفؤي دون ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala andi hari yimɓe ɓen no waɗude hoore mum ƴoyre no janfitaade hari law fewno ko suumayo on fuɗɗi tun mo yiidaali e sonnaajo muɗum ɓaawo huntagol ngol haa o ɗaantike so maƴoyi ɗon hay so ɗaani seeɗa tun o maƴi haray gastaaka o yiida e sonnaajo makko hannde kadi lutti kadi janngo jemma jooni noon woɓɓe artay hunto taw no ronki tun wara ɗon seeɗa ɗaano ɗon wa leere ɗiɗi maƴoya jooni noon ino sonnaajo on ko noon tigi ɗaanike jooni na yonti yiide makko hannde kadi woɓɓe tawi waɗi golle yette soyagal ngal tawa ɓe moltoto ɗon ɓe yiida ɓay gotto o annda ko hakkude maɓɓe tun ina haa moɗi ɗum anni heede ni o yiida e sonnaajo Allah anndi ɗum noon Allah wi he min anndi koye woɓɓe mon no janfaade hoore muɗum kono Allah e yurmede makko nden e newende makko nden e moƴƴere makko nden o itti ɗum ɗo o inni jooni jemma on fof ɓorde ka futtoro heewi haa fajiri ndin ka feerata ɗon hakkunde ɗo fof nde on tigi faala o yiide sonnaajo mum on woni o ɗaanike o fini woni o ɗaanaaki o fini fof jooni o wi jooni noon yiide e sonnaaɓe mon ɓen ɗaɓɓon ko Allah farlani on yon ɗaɓɓu kon ɗum ko ɗaɓɓugol ɓiɓɓe ɓen
ñaamo yaron haatuma sendodiri hakkunde e fajiri goongari ndin e fajiri ndi wona goonga ndi ha fajiri ni feera ɗon on tumati noon jogitoɗon ɗon acciron ni ñamugol e yargol e yidugol e sonnaɓe ɓen anniron ɗon korka kan haatuma e sumba timmu siyama e lellayl kewtino noon korka kan jemma haatuma nangue muti wo gan ɗum ɗo ko be si korka kan timmay ko be on tigi acca taƴinoji ɗin bonnoji korka ɗin ɓorde ka fajiri nin feeri ɗon e nangue mutude hakkude ɗon tugalal ɗimmal ngal anniyatu ko annuye o si on tigi o ñaamali o yarali o yidali e sonnaji o dakumitaki ɓorde ka fajiri nin feeri haa ka nangue muti ko haɗi waɗa ɗum ko angal heɓugol ma sabu nawnare ma haqqille makko ɗen o faalaka to hundukon no metti kono o anniyaki ɗum ɗo ko ɓattorgol Allah ɗum ɗo nge heege ɗo e ka ɗon ka ɗo e o faale mo humtaka ɗo ko waɗiri ɗum ɗo fof ko fi ɓattagol Allah ko heɓugol baraji ɗo hare baraji ala ko ɓe on tigi anniyo annu yeno na on tigi wolu nawigol Allah mi annike horugol janngo ma mi annike horugol lewru suuma e ndum fof ko ka ɓernde on tigi fiɓata o ƴetta décision ɗon dali muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin yimɓe ɓe yamiraka siyenayo ɓe rew Allah goto pet ɓe laɓɓinanamo kadi diina kan tawi laɓɓingol diina ko annuye e ko ɓeydi e hoore annuye sabuna annuye no heɓo hara laɓɓingol ngol ihlas on hara heɓaki kono ihlas heɓata ko hara niya ala e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maaki innama al amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa ne golleji ɗin koɗi yoɓirtewo ko embere annuyeji ɗin ko neɗɗo mari kon e joddi golleji mum ɗin ko beru ko anniyi kon ɗum ɗo holli wonde kala ko anniyaka haray baraji ala e muɗum joni noon ko fewde on donti anniyoto ko jemma korka farilla annirantake ñalorma amma korka naafiɗo no yeddodira si no anniye ñalorma si annetake ñalorma wona ɗum ɗo wonde yewtugol ɗo kono e jumhur en no wi anniyortake ñalorma imam ahmad e imam shafawi no annire ñalorma amma korka farilla ko ɓe on tigi anniyo jemma dalil muɗum hadis hafsata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man lam yajma الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والشيخ الألباني نلم حفصة أو ماكي نلاد ماكي كرك أنياك من لم يجمع الصيام مفلتالي هورغول أني هورغول ko adi fajiri feerugol nano maki hara korka alanama hara o mara korka mana o mara baraji haysi o hoori kono haray ko heɓari baraji korka kan ɓay o anni anoki jemma si tawi suumaye on lewru ndum darik innama ndu yiyama yo neɗɗo on julɗo hoorayɗo yo fiɓu ɗon anniye o hooray suumaye on fuu woni ko balɗe noga e jeenayi ndu waɗi woni ko balɗe capantati ndu waɗi ɗo ɓe wiyata anniyal amma annuye hunnuɗo imam malik e woɓɓe goo no wi oɗo annuye gaynayi abou hanifa malik wi ɗum ɗo gaynayi kono ko ɓuri moƴƴude jemma be jemma kadi yo heeɗintin annuye o jemma be jemma ɓorde ka futoro heewi hakkude ɗon e subaka yo fiɓu ka ɓernde makko wonde ngal ñallal arowal janngo ɗo ngal ɗo kadi o hooraygal fi ɓattagol Allah ɗaɓɓa baraji ko heɓoto kon e korka e fi daɗugol kamba komo hoorali kon kambana jemma be jemma o fiɓa on annuye ɗum ɗo no ko ɗum ɗo woni tugale korka kan tigi tigi ɗum ɗo woni tugale ɗeɗo si tati si heɓaki e ɗeɗo ɗiɗi si heɓaki haray ko wiyete korka kon haray ala ko be annuye on ko be on tigi jogito e taƴoji jogito hoore makko hara waɗali taƴoji ɗi ɓorde ka fajiri nin feeri ɗon e nangue mutude ko hombo newnana taƴugol suumaye
no woodi newnaɓe taƴugol suumaye tawa ko ɓe ɗaɓɓira ko ñammingol no woodi woɓɓe goo no newna taƴugol suumaye kono ko yoɓe yoɓoy newnaɓe taƴugol suumaye ɓen hara koye ɓe ñammi ɓe yoɓata ko nawnuɗon nawnare nde tañƴinaka ndikka e few almaridu alladi la yurja bur'uhu nawnuɗo mo tañƴinanaka ndikkugol few innama nde nawnaɗo ɗo nde ndikkata fes ɓeeɗo ko ɓe habbi ko lajal ɓeeɗo koyo ɓe ñamminane ma koyo ɓe ñammin kamɓe tigi mana koɓe etu mana mum ñallal ɓe yoɓe ittu kilo ɓe jonna miskino timma kilogoy ko ittete ko no manki seeɗa gramme ji seeɗa kono ko lutti no ɓuri ko lelli oɗo goo ɗimmon ko nayejo mo tawata wawata horde heɓi duuɓi 70 75 fof ɓe hara wawata horde ɓeeɗo kadi ɓay nayo ngol ndikkata wiyatake hari oɗo ko nayejo kono joni o wonti sagata o wonti suka oɗo kadi ko heddori hannde kadi ko yo rewi Allah jawdi ndi o wawata horde hannde kadi yo ñammi no yeddodira golloɓe golle sattuɗe tawa ko ɗum ɗon tumɓe mari artike woɓɓe wi'i ɓeeɗo kadi koyeɓe ñammi kono ko selli kon koyeɓe akkito ɗum no ɓe yaaɓe ɗaɓɓa nokku goo ka ɓe golla tawa heɓe waawi gollude ɓe naɓita ɗum ɗon e horugol suumaye on si tawi noon ari fewn ɗon golle ɗe ɓewne golli ɗum fewn ɗon no satti si ɓe akkiti ɗen golle ɗo ɓe heɓata ko ɓe golla nokku goo ɓe heɓata ko ɓe ñaama ɗum noon newnana ɓe yo ɓe taƴu haa ɓe hewtoya e période goɗɗo goo mo tawata heɓe waawi yoɓude kono so tawi woni ɓe ɗum ɗon woni 24 heures sur 24 woni hitande nden fof ko noon ɗum ɗon haray ɗen golle ɗon haray ɓe julɗo hana gollugol amma newnanaɓe taƴugol haa gayna yoɓoya ko nawnuɗo Allah wi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra so tawi goɗɗo suumaye tawtimo e nawnare ma nawnare heɓimo e nder suumaye o tawi nawnare nde o wawata hordugol e mayre sharia l'islam on sharia newiɗo sharia yurmede sharia daranowo yimɓe ɓen alhaali maɓɓe on no ɓe fewdodiri noon sharia on newni yo taƴu o kipa nawnare makko nden o ɗaɓɓa lekki si wonoyi o ndikkoyi suumaye maayi o ndikkoyi o yoɓa noon beru balɗe ɗe o taƴunoɗen oɗo goo ɗimmo ko setejo wonɗo e voyage de wonɗo e hoore laawol si tawi o tawi horugol ngol tampinaymo sattay e makko no newna yo taƴu tawa no newna yo hooru kanko setejo on Jabir ibn Abdillah o wi'i meɗen setotono hara meɗen wondi ene laaɗo komin seteɓe hara no woodi amen hooruɓe no woodi amen taƴuɓe hooruɓe ɓen aybinta taƴuɓe ɓen taƴuɓe ɓen aybinta hooruɓe ɓen si on tigi no waawi hara o tampata yo hooru so tawi o tampay imo newna yo taƴu kono si o hewtitoyi suumaye maayi o hewtoyi ka makko haray ko yo yoɓu embere ɗen balɗe ɗe o taƴirno sabu seteyagal ngal no watti e maɓɓe sonnajo sowiɗo ma sonnajo muyninayɗo si tawi o tawi reedu ndun wawata yadandemo e korka kan o tampay ma ko woni ka reedu makko kon tampay ma kanko muyninowo o tawata muynegol ngol e horugol ngol yadata kanko o lo'ay ma ɓiɗɗo on o tampay ko waɗi ɓiraɗan haray ɗuɗa ka enɗi woni ko hoore makko o hulani woni ko bobo ngo hulani haray ɓeɗo ɗon ɓe newnanama kamɓe kadi taƴugo ko honɗum waɗɗoyiɓe konnguɗi jeetati no ɗon ƴetten ko suɓiɗen kon ko wonde koɓe yoɓoy ko nayi ɓe ñammi koɓe yoɓoy tu kono no woodi wiɓe koɓe ñammi nayi ɓe yoɓu ɗo e maɓɓe Abdoullah ibn Abbas e Abdoullah ibn Omar kono lasili on ko yoɓɓay ɓe ñawlike koyoɓe yoɓu ko ɗum woni lasili on ɓeeɗo no newnana taƴugol ɓe yoɓoy amma sen daari fi ko tawata mo hoori himo haani waɗugol no moƴƴanimo kanko hooruɗon ka o waɗa ƴetten ɓuccen ɗon seeɗa e
woɓɓe inne ɗum ko neediji korka ma woɓɓe inne ko sunnaji watteɗi ka korka hino ɗi ɗo seeɗaji no jeeya e sunnaji ɗin taho sahuru e sullagol ɗum ko ñamugol hoore subaka nelaɗumen sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o maaki tasahharu fa inna sahur baraka o maaki sulle sabuna sullaari ndin ko barki oɗo hadis no fotta e sellugol muɗum o maaki kadi kanko nabi sallah sallam aleykum bi hada sahur fa innahu alghidau lmubarak o wi mi yamiri on ndi sullaari ɗo mi yamiri on ndi sullaari sullagol sabuna sullaari nden ko coƴƴa barkinaɗo ma ko ñaamete barkinaɗo yonno sullagol ngol woɓɓe inne min simi sullike reed num uppay mami looƴi toto mami a itay mami waɗa ɗum ɗo mami waɗa ɗum da yani sullagol ko honno wi'ete oɗo sullike ko kala ko on tigi ñaami takko ka fajirni feerata ɗon jemma on e ɓaawo jemma on leeroyi kala ko on tigi ñaami ma ko o yari ko fanɗi wo o anni ɗum ɗo ko fii sullaari ni ko fii ñentingol nelaaɗo haray wi'ete o sullike si ko tamarore wotere on tigi ñaami haray o sullike si tawi ko kaasi um ataya o yari haray o sullike si ko veeru ndiyan o yari haray o sullike si ko jus o yari haray o sullike kala wo ko o maɗɗi woni o yaru woni o ƴakku woni o muytu haray kontama wonde haray o sullike naaɓe on tigi ñaama ha eero ma ɗum ñaama ha naɓa honno ndum ka looko ƴere mema ñirndi naɗum noon de naabe ɗum ɗon waktu mum on sullani ko ɓorde honto ɓe wi ko ɓorde ka jemma on fecci e hakkunde ɗon ka fajiri ni feerta ɗon ko ɓura yiɗede ko yontigi nennu naɓa ha ka takko hoore subaka sabu hadise mo zeyd ibne sabit fili radiallahu anhu o wi'i tasahharna ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam thumma qumna ila lsalati qultu kam ma kana baynahuma qala 50 ayatan rawahu al-bukhari wa muslim oɗo zeyd ibne sabit o wi mi sullodi e nelaɗo sallllahu alih w sallam min gayni sullagol tun min immi min yahi juulugol tun o landa noon kanko zeyd ene hakkunde on gaynugol sullagol e julde nde darnegol ko wano e appapere ko wano honɗum wonno hakkunde mum o wi appapere muɗum ko beru ko ayeje 50 jangete beru ko neɗɗo janngowo jande tajwid sellunde ko janngata ayeje 50 andi ɗum ɗo na ko juuti ɗum ɓurata fayda minti 15 minti 20 no jeeya e ko yiɗa kon taɓa si on tigi sikkitike fajiri feeri ma feerali taw on tigi ñaamude taw on tigi ñaamu kono si en wi on tigi sikkitike fajiri feeri ka feerali tun o ñaami feeñoy wonde fajiri ni jaka feeñi feerino so ko ñaami ko ɓuri sellude kon konngudi karama ko ɓen ko hara e ngal ñallal ɗo ngal bonaali o waɗi lasili on pelletti on nun ko jemma on no lutti sikkitama fajiri ni feerugol ɓe inna ko gawaidul fiqhiya ɓe inna achakku alyaqinu la yazulu bichakki pelletti ittirtake sikke kono renta gongol ko si on tigi sikkitike taw ñaamu fewno ɗon no jeeya e sunnaji kor kadi taajilul fitri yawnugol huntaari ndi ɗum ɗo ko sunnaji weɗaɗi yette bari ɓe moƴƴi ani huntagol heña na accugol ha e hara fayda yimɓe yi'inirta enen kameɗe mawɓen hakken ko ɓe yiɗi diina ɓe sikkay ko noon tigi niɓɓiniri futuro o ko noon baraji ɗin ɗuuɗiri si tawi a taƴi tawa fewn ɗon no henti seeɗa ɓiɗi o ñaami suumaye on o ñaami ñalorma koyo acci ha niɓɓita fayda tawa hayna ɓeyna ndaaru leeɓi junngo ma ngon fanni ya yi'ude leeɓi junngo ma ngon haray futuro heewaaji ko tuma niɓɓiti tawa a yiyata leeɓi junngo ma ngon ɗon haray futuro heewi ko yiɗugol kono yiɗugol e angal anndugol wallahi on tigi o yana e faljireji jakale ko ɓuri moƴƴude kon ko huntagol law no yiɗana hooro ɗon yo yawnu huntaari ndin ɓaawo fellutugol wonde nange mutidey
sabu honɗum oɗo sahabajo to Sahl ibn Sa'd o wi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maaki la yazalu nnasu bi hayrin ma ajjalu lfitra rawahu lboukhari wa muslim. laaɗo maaki yimɓe ɓen ko faandi ko mofti makko ɗen ɗo ɓe sertata e moƴƴere fannin hiɓe yawnude huntare ndi fanniɓe huntade law. ko ɗum waɗi ɗo ko ɓuri moƴƴude ko yontigi ñaamu ha fayda o haara so juula futuro tajirgol tun tamarore ma bomborre ma jinjarre ma jihu maɗɗo tun memmina heegi en wiya awa juulen ɓe gandi won tigi juulay kono fayde ara haqqille makko ɗen no ka boyri haqqille makko ɗen no ka futti haqqille makko ɗen no ka ketu fayda si salminama ɗon waggol baqiyatu salihati ma waggol sunna ratiba ɗum ɗon ara yejjitama ko diwindirgol ko ɗum waɗi ñamugol ha gayna noon juula futuro on ko ɗum ɓuri moƴƴude nde wonno futuro on waktu mum no yanña waktu futuro ko fandi o ko fanɗi ƴettay 45 minutes hara futuro on feƴƴali ko ɗum ɗo selli ɓuri ko malikankoɓe wi kon wonde futuro on waktu almaghrib mudayyaq no ɓittina. no jeeya e sunnaji ɗin taban ko no jeeya e sunnaji ɗin yon tigui taƴir tamaro si tawi no wuudi. laaɗo sallllahu alih wa sallam oɗo hadith mo Salman ibnu Amir o filli o wi laaɗo sallah sallama ida kana ahadukum sa'iman qala ida kana ahadukum sa'iman falyuftir ala التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. أري حديث قد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء رواه أبو داود والحاكم وصححه والترمذي وحسن الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماك أنس وي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونينو هم تجرينو كركا مكوكا رطبوجة دونكو تمرو جنبوينه o wi si tamaro mbuyne ala tamaro yorde ɗen si tamaro yorde ala o surɓo surɓanle ndiyan o hadis ɗimmo ɗo laɗo make si tawi goɗɗo e mon no hoori yo taƴir tamaro si tamaro ala yo taƴir ndiyan sabu ndiyan no laaɓi. ñaamugol ngol si juula futuro ko wiiɗen kon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude na taƴugol ngol tun ko ñaamugol ngol aɗa maaki sallllahu alih w sallam hadis mo Anas filli aɗa maaki ida quddima al asha'u fabda'u bihi qabla salati al maghribi wala tuajjilu an asha'ikum rawahu cheikhan. o wi si tawi hirande ɓannama ñaamete on ɓannama o wi fuɗɗore ɗum ko adi juulugol futuro wota on hawju e ga e hirande mon nden ta on hawjir hirande mon nden dogon accon hirande mon nden wi yawgol juula ɗen andi julde nden ko ɗaɓɓa e mayre kon koyo haqqille juulowo on wonu ka julde ɓernde makko nde wona e ɗum o heɓa kulol Allah o deeƴa o waɗa piiji ɗin fopp no ɗi hani waɗirgol no ruku on timma sujuudu on timma jande nden sella ko ɗum ɗaɓɓa si tawi noon haqqilɗen no ka ñaamete ɗiɗa piiji o waɗire tun joni yomi hetto yandi haray baraji ɗum no ɗoyti. tammum ɗum addu'a'u inda alfitri wa asna'i siyam du'agol ngol si on tigi ino hoori nder ñallal ngal hoori ngal o du'o fewndu ka o humtoto ɗon kadi o du'o o toro Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo hadis mi andintinna en mo tum ɓayi yimɓe ɓe no heewi wowlugol mo kono hadis on o sella Cheikh Albani no makiri noon wi'ugol o hadis ɗo mo Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu o wi'i wonde laaɗo men sallallahu alaihi wasallam o maaki horɗo no mari du'a mo ruttataki wonde imo wi'ay noon allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati was'at kulla shay'in an taghfira li oɗo hadis nasello kono tabiti Allah sallallahu alaihi wasallam du'otono oɗo du'a o maaka dhahaba adh-dhama'u وابطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى
nena no makan do inna donka kay tadi dim bubi baraji din tabiti insha Allah taala o do hadith Sheikh Albani maki mo moddi no jeeya e hadisaji jantike du'aji jangete dum taw hadisaji lowdi o hadith do ko mursal o wi nela do wono wi ayno Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqi aftartu faghfir li ma qaddamtu ma akhartu hadith on do wona o sellu yonti du haysi ko e dengal mungal yo Allah okra hunde kaari yo Allah dana hunde kaari yonti hebbin toragol yaafuye bakkatu yonti hebbin toragol tabital e hore peewal yo Allah yonti heew toragol aljanna o toragol yo Allah dandu mo yiite o tanon to mati moƴƴereji aduna ɗin no jeeya e sunnaji ɗin wonande horɗo alkaffu amma yatanafa ma siyam accugol piiji luutondirɗi e fandare korka nden piiji boyi no woodi tawata ɗum ɗon no luutondiri e ko ɗaɓɓa kon e korka wano ñoore wano fenande no ɓeydi harmugol fewndo korka ko waɗi ɗoyta e baraji ɗi si on tino e dewal o waɗugol geddi e nder dewal no hulɓini ɓuri waɗugol geddi ɗi yeddugol Allah harna e nder dewal on tigi woni wano anda joni wujjugol harno juulude ma waɗugol piiji bonɗi harno juulude ɗum ɗon e waɗugol sifa ɗum ɗon hara o ala e nder julde ono anda haray bone on tan on wona gooto ko ɗum waɗi larme sallallahu alaihi wa sallam o wi laysa siyamu min al akli wa shurbi wa innama siyamu من اللغو والرفث ولكن هذا حديث ضعيف تبدا غوندو حديث اون ديمي انتي كو لودو حديث سلودو لالماكي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لالماكي مؤجالي فنان فنان مؤينان اقول تقول نم فنان مؤينان haray Allah ala haaju e ko on tigi accata ñaamugol e yargol wi'a no hoori tawa no hoori fenay no hoori golliray ko goɗɗo si goɗɗo feni wolani ɗum o ƴetta e action kisan ɗum ɗo Allah ala haaju e ko ronkata ñaamugol yara ñallal ngal fof mana haray baraji ɗi no ɗoyti hay si tawi korko kan selli kono haray baraji ɗi no ɗoyti no jeeya e ko dagani horuɗo e gosagol ngol ɗum kadi no moƴƴi laɗo sallallah sallam himo yamiri gosagol ngol suma on tigi juula tawa ma tuma on tigi kadi salligagol wo no jeeya e piiji moƴƴuɗi ɗi wonande horuɗon al juudu wa mudarasatul qur'an heewugol okkugol dokkal e nder suumaye o okkugol e janngol alqur'an dokkal ngal nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no ari noon e hadis selluɗo wonɗo ka sahih bukhari mo abdullah ibne abbas filli kana rasulullahi sallallahu عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة nelaɗo men sallllahu alih w sallam kala okkuɗo e yimɓe ɓen fof ɓiɓɓe adama ɓen ala okkuɗo hewti nelaɗo ko nelaɗo ɓuuri okkude yimɓe ɓen fof wo kono kadi e hoore ɗum ko ɓurayno okkude kon ko e nder suuma he tuma jibril arno dartingol mo jibril arno jemma be jemma dartingol mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dokkal makko ngal no jokkodiri wano hendu jokkodiri ni taƴodirta nelaɗo goɗɗo arali ha hande inni miɗo faala hunde kaari tawa ɗum no woodi o inna ɗo haray joni haray o yaha e aroyon ma modi ɓen soñji na hanki kadi o iwi ɗo modi ko an min mi gaynantaɓe yimɓe fof kala ko o mayi si a ari ami hunde kaari o inna ƴettu ko ɗum ɗo haani neɗɗo so woni julɗo yo wonu okkowo tentini ka suumaye ɗo wowtinen hoore men okkugol
wota haɓɓe ton ko tuma wonɗa milliardaire jo si okka beru kum marɗa kum okku ɗon ɓay ko marɗa kon e jawdi ma ndin koko ñamuɗa ɗum ɗon lanni e ko sorɗa conci ɓornuɗa si hiɗɗi a hayki e ko waɗɗa sadaka luttinɗa ko luttiki on ɗamarande ɗo ronoɓe eyi woɓɓe mooɓi kono mayde mooɓi ɓe naɓi ɓe ñamali ko ɓe mooɓuno kon idan yo Allah dandu e mooɓugol hara ñamali ko mooɓi kon yoɓaki naɓal ɗum kadi laafi dan no jeeya e moƴƴereji ko horɗo hani wadde hebbingol dokkal e hebbingol janngugol alqur'ana sabuna suumaye ko lewru alqur'an yon tigi wakkilo no woodi woɓɓe goo noon ɓe andi alqur'an no meme wo e suumaye haray ka nde waali no ton dugguwi no heewi e mayre ɓe ƴetta ɓe honka ɓe wutta of ɓe honka ɗon moƴƴa ɓe ƴetta linétije ɗen ɓe basaɗo ɗen ɓe waɗa ɓe jannga ɗon seeɗa awa ɓe soƴƴo ɓe accita kono wayi wo yonti wakkilo ɗon seeɗa si suuma e maayi ɓe ƴettande ɓe watta ka nde wonno noon ɓe inna astawdi'uka allaha alladi la tadi wada'ihu mi awa mi halfinima allah ɓay allah kan kalifu makko bonata hara en ko arata kadi wona noon haaniri ko woni ko wi'a ɗo ɗi moƴƴereji ɗo wona e suuma e toon ɗi watte kono ko yontigi ɓeydu haali so tawi hara ko deuxiéme wonɗa e doggude watta troisiéme siko troisiéme wonɗa watta quatriéme so quatriéme wonɗa watta cinquiéme si tawi haari ko a ñoƴƴano aspirateur o ñoƴƴama ha hewtoya ka tappi ko ɗum wiyaɗo ko ya ɓeydu na ya sincu woɓɓe juuli wo e suuma e tu suuma e maayi ɓe akkiti juulde okki wo e suuma e acci okkude e janggi ɓurano e suuma e feƴƴi acci ɗum na ɗum wona wonede de ko yontigi ɓeydu ko wonno kon kono ko yontigi jokkidir ɓay ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗi fof ko tawata on tigi duumoto e min ko ka raɓɓiɗi ɗon yontigi wakkilo e dewe ɗen fof tentini ka sappo sakkitoro e suumayi nabi sallah sallam tawi sappo sakkitoro o naatino o findinano ɓeygure makko nden o haɓɓito ha yora ken o wurnita jemmaji makko ɗin jemma on fof ko reweteɗo Allah jemma on fof en andi alhamdulillah on ɗon sunna joni o wurnitama o tabiti kamen ɗo alhamdulillah e nokkel ɗi fof hannde e julɓen ka woni toon nokkelli heewɗi e joni qiyamul leyli on ɗum ɗon wurnitama e yimɓe ɓen ko sappo sakkitoro ɓe waala e juulude ɓe waala rewde Allah ɓe jangga alqur'ana ɓe waɗa moƴƴireji ɗin yo Allah o tabintin yo Allah o moƴƴi haray ka sakkitode ɗo mi jantano en ɗo yogaji ɗi tawata no dagani horɗo waɗugol tawa bonata korka kan watta batte e korka kan haray woɓɓe goo no sikka ɗin ɗon wattake e hoore hiɗi waɗe no jeeya e ɗum e fubbagol mutugol e ndiyam ma lootagol haysi no lakka anda ndiyam ɗan naatay e budde ɓanndu ndu leeɓi ɗin no mari budde naatay kadi ka noppi seeɗa naatay e sontigi umtiki e ndiyam kono ɗum ɗon bonnata no sella ka ɗum ɗon waɗe honɗum waɗi dalil muɗum ñande gonlaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yii e sahabajo goo hiɓe hibba mo ndiyan ka hoore makko tawi mo hoori ɓe landi ko fi honɗum ni ɓeyni o ɗonɗa ha feƴƴiti tawi ngulen ndi no ɗuuɗi ha feƴƴiti laɗo sallah sallam ɓayi ɗum ɗo ma ɗum ne sama kanko tigi waɗi kan o wi wala gadi ra'aytu rasulullah sallam yasubbu ala ra'sihi lma'a wa huwa sa'imu min al-atash wa min al-harri rawahu ahmad wa malik wa abu dawud bi isnad sahih oɗo sahabajo aboubacre ibne abdourahman o itti e yoga e sahabaɓe laaɗo on ɗo wi yiine laaɗo no hibbito ndiyam hibba ndiyana ka sala makko himo hoori tawi ko sabu ɗonka e nguleedi holino ɗo hino dagi ɗo jeeya e ko dagi kon waɗugol kale ma liin ko watte kon ko sintinte kon ka gite imma waɗugol fi laɓingol ma fi lekki ka gite ɗum ɗon ella ala e muɗum lunnagol sonnajo mum si tawi ɗum memminta faale ha on tigi feƴƴita keerol ngol ɗum ɗon kadi no dagi bonnata korka kan haala busti noon karama koɓɓen no jogii ɗum no jeeya ko dagi kon wonande horuɗo pikagol pikirji ɗin fof sina hara ko lekki heegeji ɗin no toon goɗɗi ko alimentation pikir alimentation ɗum no dagaki kono pikir fi ñawdagol fi lekkel ɗen fof woni ko ka ɗaɗi pika woni ko ka dote makko woni kala ka waɗa ɗum ɗon bonnata korka kam
no jeeya e ko bonnata korka kan hombitagol ɗum ko ƴarugol ɓanndu ndun waɗa yiite pooti hum ma e weeru hum hippa ɗon ƴiiƴam bonɗan ɗan yalta ɗum ɗon koɗo bonnata no watta e hoore ɗum ɗon o prélève gol ƴiiƴam fii ko waɗe ka laboratoire ɗum ɗon bonnata amma okkitirgol ƴiiƴam ɗan hara ɓe ƴetta on litre ɗiɗi e ɓanndu on tigi ɗum no woodi karamakoɓe go wiiɓe si on tigi loƴi si ɗum bonna e haqqille makko nen ɗum ɗon bonna e korka kan kono si waɗama bonnali haqqille ɗen hara e bonnata korka kan no jeeya e ko dagi kon wuyɓagol e sorkinagol ɗum ɗo fof no dagi sabu la sala sallam makanno oɗo sahabajo laqqiti ibnu sabra o wi fa ida stanshakta fa ablig illa an takuna sa'iman si tawi ɗa sorkinade ɗum ko naadugol ndiyanaka kine mikkito o wi fantino siɗa wadde ɗum e salligi sina har a hooru si a hoori na ya powɗu ha kono noon naadugol ɗum ɗo na ella wuyɓagongo kadi na ella ko noon wuufugol kala siko lekki ko lekki musuñiije ma kala ko wuufete on tigi wuufi o tutti o moɗaali ɗum ɗon bonnata korka nde wonno hunndukon ko konta ko yaasi no jeeya e ko dagani hooru ɗo moɗugol wona tuutaɗe ɗen e nduggu wi si tawi feƴƴi ka dande on tigi ma ɗum wono curki harana cigarette noon de curki kin e nduggu ngun e tuutaɗe ɗen ma hartere nden si feƴƴiroyi on tigi ma coongi on tigi moɗi coongi ma sonsoli ma ko way taw ɗum ɗo fof haray bonnata korka kam no jeeya e ko dagani hooru ɗon weetugol tawa no wonde janaba on tigi yiide ɓeygu muɗum jemma o lootaki ha fajinni feeri ɓaawa fajinni feeri joni wonti bimbi woni joni naate ñallanga no sella ko immo ɗon o yaha o lootoyo o kontina korka makko kan ɗum ɗon bonnata korka kam ko noon sonnajo wonduno ƴiiƴam fiilayeeru mo wonduno mo fiilino o laaɓa jemma o ronka andude o ronka heɓude no lootora haa fajiri nin feera o lootoyo tawa weeti ella ala ɓay tun o anndi o laaɓi o anniike jemma ɗum ɗon haray fii o weeti e ñallal ngal tawdiimo e ƴiiƴan e batte ƴiiƴan ɗan o lootaaki ɗum ɗon hatta yo looto ɗum ɗon bonnantamo korka makko kan haray no woodi piiji bus haano ɗi wowleede ɗo e jooni hombira ɗo tun bonna ɗi korka ɗin no jeeya ko bonnata korka waɗɗina kadi kaffara yiidugol e sonnaajo muɗum ñalorma suumaye mo renndi e sonnaajo mum ñalorma suumaye e hoore tembete himo anndi mo anndi ñaawoore nden no harmi himo anndi kadi koye suumaye o woni o tewike pas haray on korka makko kan ɗum boni waɗɗike mo waɗugol kaffara kono mo tewike ñaami ma tewike yari ma tewike tuuti looƴitike haa tuutani hoore muɗum ɗiɗo fof ko bonnayi korka kan haray ngal ñallal ɗo ngal boni few ko noon tewagol yaltina maniyu muɗum waɗa istimna fijira hoore mum haa yaltina maniyu e nder ñalorma suuma e ɗum ɗon kadi bonnayi korka few yarni waɗinay kaffara ɗiɗo tati no yeddodira so tawi waɗinay kaffara ma si waɗɗinta kaffara imam malik e abou hanifa ɓe wi haray no waɗɗi kaffara si on tigi tewi imamu shafai e imam ahmad wi haray kaffara waɗɗaki kaffara ko waɗɗoto wo ko so tawi on tigi yiidi e sonnajo amma ko lutti komo jogui bakkatu kono noon haray kaffara fawaki so ndaari en tawa waɗɗagol kaffara ngol ko ɗum ɓuuri ɓattade waɗi mo tewike pas bonniri suumaye o ñaamugol o ñaama e tumbere ñalorma suumaye oɗo o teddinali suumaye o yawike suumaye oɗo e yando e sonnajo muɗum hunti haaju muɗum e ñalorma suumaye yimɓe fota ko waɗi oɗa ko ñamugo ha to jini oɗa ko sonna ha to jini ɓe fof ɓe teki pat e bonni suumaye ɓe teddinali suumaye haray on tigi kaffara waɗɗagol ko ɗum ɓuuri ɓattare amma mo yejjiti ñaami ma yejjiti yari ma yejjiti yiide sonna mum imma o yejjiti wonde ko suumaye ari maɗa ñande premier suumaye
e ko mbayi mi hara wowtaali woɓɓe yejjitay yette so ɓen kono naa ɓe yejjinkinno de si on tigi yejjuto ɗum ɗon bonnata korka kan haray ko yon tigi kontin korka kan yoɓugol kadi fawaaki on tigi no lundori noon e imam malik kamɓe ɓe wi haray korka kan bonay on tigi yoɓay ko continue tun horugol ngol kono haray ɓe wi korka kan boni kono haray ɗum no bonnade bonnata korka kan tuutugol ngol si tawi tuure nden ara e on tigi doole ko nawnaare ko pali ma ko sonnaji so wiiɗo tuutiri sabu ɗum ɗon ɗum bonnata amma tawagol pas looƴo naɓa kolli ɗin ka hunnduko muɗum naɓa toon haa yewtoya ka lookojere tuuta ma lumno ko tawata no anndi si lumni ka ɗum ɗo tuutay tawa pas o lumno ɗum ɗon bonnay korka kan dey ɗum ɗon bonnay si on tigi tewi ɗum ɗon bonnay korka kan haray daroɗen wona ɗo ko yewtete kon fii korka no ɗuuɗi haa feƴƴiti e anndi dambugal ngal no hato jina e janngeede no hato jina e lanndede yen tori Allah subahanahu wa taala yo Allah tawni en dulewru suumaye iɗen anndi yimɓe moƴƴo ɓe attinooɓe ɓen si suumaye saatike hara hiɓe weltii hiɓe wewni hiɓe préparé wonkiiji maɓɓe ɗin e ɓanndu maɓɓe ndu fi jaɓɓagol suumaye sabu moƴƴere ko ɓe anndi e mum kon ɓe torto Allah wa lebbi jeego aɗa suumaye yo Allah tawnu ɓe suumaye mo toriki Allah lebbi jeego yo Allah tawnu ɗum suumaye si oɗo suumaye tawi oɗo sikkude o fijay wallahi o fijata kamɓe ɓe annduno moƴƴere ko woni e mum kon koko woni e janngude ɗo kon kamɓe ɗum hiɓe anndi ɗum ko pelleti ko goonga enen kadi ko en sikkitaki kono he sen ndaari golle men en tawa ene wawi golle sikkitiɓe hara no hurunoɗo gayni wo sa gayni korka kan a heɓay 15 000 euros 15 000 euros tawa kala huruɗo ko ɗum ɗon laamu ngun jonnayi on tigi ɗum ɗo subvention sikku ɗum harayno ko ni yimɓe ɓen jogori suumaye harayno mo feeno faalayi suumaye artu wallahi hara ko yimɓe jogino compteur ɗi o lebbi ɗi ko kat hara suumaye hewti si ɓe hoori kadi suumaye gasi ɓe toroto Allah ɓe jeeja Allah lebbi jeego yo Allah jaɓan ɓe o suumaye ɗo waɗi ɗe dewe wona waɗugol ngol tun de ko ya waɗu jeeja Allah kadi yo jaɓu ɓay si o jaɓaali alaa ko wawɗa wulitoɗa honto Nations Unis ka union européen ka ko ka union africaine naɓata ga ko CEDEAO alaa ka wulitoɗa ko ɗum waɗi kanko ko patron ko ɗum wasi o wi ko wal aljabbaru almutakabbir ko be jeejamo waɗa jeejamo yandi jaɓana yandi fi Allah jaɓana yandi ay enen koye ɗo si tawi joni ko patron jo tigi ma lamɗo tigi marɗo tigi wallahi a waɗanaymo harɗa jeejamo kadi fi yo weltor ko waɗɗa kon a ndaron ɗo patonda wallahi mi waɗi no andi heɗen ɗon ɗo o haray ɗo inchallah ɗo so tawi min ɗum ɗo hawrani o min haray ala ko mi heɓali somo weltori ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo walorani on ni min haray komi ɗaɓɓata ko fof mi heeɓi haray o jarama itti sikke noon Allah subhanahu wa ta'ala iden yo allahu tawnu en ndu lewru ɗo yo Allah okkor en cellal e doole ha wawen horugol ndu yo jaɓan en kadi harayno haalaji no jindano inne awa leyɗe goo ɓay corona no ari haray wo ko yo horugol suuma yo bugiti ha yeeso subhanallah yay no woodi woɓɓe goo ko o corona ari haɗi yimɓe ɓen e noon e dewe goo ɗum no weli ɓe ha feƴƴiti wani no wawi so tawi ɓe heeɓi vacance fii dewe ɗen no woodi woɓɓe hani ko honno wiyete fii horugol corona haɗata goɗɗo horugol joni mbiyen corona haɗay goɗɗo yahugol naafoya ka juulirde e waɗagol qiyamul layl ɗum ella ala ɗum ɗon ko sunna si corona haɗi on tigi juulogol toon farillaji ɗi corona haɗi on tigi juulugol juma si corona haɗi on tigi naafiloji ɗin haray ɗum na ella ete naafugol ngol ka cuuɗi ɓuri moƴƴude laɗo sallllahu alih wa sallam maaki julde nden fof si wona julde farilla ko ɓuri moƴƴude koko juula ka cuuɗi kon idan ɓay si on tigi hol corona fii corona no sakiti hatta on tigi itta kooje so heɓi hatta o soƴƴa so heɓi hatta o hirto so heɓi ka suudu makko idan joni yo wattiri ɗum ɗo jemma yo transfert ko o ñaamete ko waɗano ɗon itti ɗum kooƴe e coƴƴa hirande yo wattir ɗum jemma o waɗa ɗum huntari e sullaari hay hunde corona wallahi haɗata corona tawatama ka nde suudu ma en nana yahuru
corona no waynoyde ta yaltoya jillodira yimɓe ɓen de tayaka juulirde ɗum ɗon kono horugol ngol ɗo wi'atake leydi wi'atake newnantake yo wi awa joni enen ɗo joni haray horugon kadi en bugitike yeeso ha tuma corona yi on tumati en horoyay on tumati en daroyay toon lewru goo horende contre suumay amma noon si tawi ko neɗɗo alhaali personnel mo wiɗe noon on tino nawni corona no nawni ma nawnare wonde goo tawi o wata hordugol e nawnare nden imo nawnana yo taƴo faman kana min ko maridan a waɗa safarin fayida to min a yamin ukar kono hara yo yimɓe accu fijirgol diina ko yimɓe hewɓe ɓe wowlay piiji haraɓe ala ka ɓe cippi hay nokku tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawno en suumaye yo Allah arsuku en horgol suumaye yo Allah ittan en coronavirus itta e leyɗe ɗen fuu tori ki Allah yo Allah o hisin nawnuɓe ɓen fuu yo Allah o yaafo julɓe faatiɓe mum ɓen yo Allah o ittan en albalaw e jarrabuyeji ɗin fuu Allah ɓe toñoɓe ɓe lorroɓe yo Allah accintinɓe lorra si tawi himo muuyi o fewna ɓe waɗa ɓe yurmeteɓe si tawi o muuyali Allah yo corona yo naɓum fop o laɓɓina en o danda en masiboji ɗi fof tori ki Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓen ko ɓuri moƴƴude haray e nder to wona ɗo wa jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يلا ودعون دندوكم ميزان من حسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورنا يمبه هديتي بين فوق دي بين بالله منتي أو إنسي أو بينني في مكانه يوتي بجتة كبركم مجد بقول لي ترى بهديتو هراجي دين فوق يلا دندوين ونقول يمبه نايبه ودا كل دين كنوبي huccita wiya ɗum ɗo ko tindi aramɓe haray tigi tigi on wallahi yewtere labande waɗi ɗo weltanama fota on jarnama Allah yoɓo moƴƴa ha o yoɓa ko ɓeygure o lontina sukaɓe worɓe rewɓe wawaɓe daranade kaɗo diina wallito julɓe ɓe ɓuuri kono wakkili ɗon kon allahuma amin nam siwi ɗum haray mi anda so tawi waɗay ɗo lande ɗen seeɗa saabu noon haray ɗe gandi fewn ɗo ko noppiji ɗin fewdori haray ɗen toro jama on fof aray si tawi ko docteur e yewti kon ɗo ɗen fi ko bonnata e ko moƴƴinta haray ko ɗum woɓɓe goo natirno ga haray landagol haray hakkinde nden lande ɗen haray kadi goto kala no yamira waɗugol landal gotal inchallah ɗe gandintina waɗugol étoile 61 ɗoni star 61 hoodere capanɗe jeego e goo fiye waw natude ko lande kono adi en uttude lande ɗen haray ɗo gandi sono kala e gandintina fi numéro ji meɗen ɗi inchallah wonande kala faalaɓe humpitagol programme ji meɗen ɗin haray no waynodude ɗiɗo numéro ji 0032 492 99 65 ma 0032 497 11 91 ɗum woni 32 492 80 1965 ma 32 497 11 80 11 haray kala faalaɓe humpitagol fi programme ji meɗen ndin ko lawol kisal haray no wawi noddude ɗiɗo numéro ji inchallah haɗa ɗe gannitina fidduɗe meɗen ɗen ɗiɗi lawol kisal duhiɓe hisuɓe lawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray hiɗen mari toon ɗen darsuji guilandema e tenen ha alatti inchallah haɗa ɗe gandintina ɗiɗo darsuji ɓeeɗo ceernoɓe meɗen fof kadi hiɗe wawi jokkitade ɗi ko youtube meɗen e ko page meɗen facebook inchallah haɗa yejjitade kadi darsuji docteur en ɗin haɗa fewndo kadi ɓe waɗan ɗen darsu labaɗo inchallah haray ɗen toro jama on fof yo jokkito darsu inchallah haray fewndo ɗo hiɓe fewndino fi ko janngugol fatiha haray ɓe timmini ɗon haray hiɓe senani e programme ɗimmo fewndi ɗon ɗon kadi haray jama on heno tora senagol wakkilo jentagol darsu on rewtomo kadi inchallah nafoore ɗuɗuɗon e makko ɗen toroɓe kadi yo allah walan ɗon timmin deftere nden o newna feere kadi wonde goo kadi fuɗɗe allahuma amin haray nam docteur min uttana ɓe attiɓe natude ɗo inchallah haray ɓeɓe numéro mullaniɗe ɗo ɗen 460 salamu aleykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم. ألو. وعليكم السلام وبركاته. alaji on jarama albarka Allah yogon ko ɓuri moƴƴude joddi haalaji laɓaɗi waɗi ke ɗo komi on tigi wawata naftorto jarama Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude joddi. haray o yafoto question an o haray ko mi fala andude so tawi on tigi no gollude ko laɓtani haray ko on tigi wowi juulugol ɗon no soki ɓa haray nokkelugol no haray dokkugol no ko laɓtani ko fof yata juula haray ɗon no soki joni noon ko wood on tigi gollata ɗon kadi haray ala ko juule hara so tawi on tigi no hoori ma hay sayna suumay hara no hoori ñallal ngal fof noon wona ko golle ron ka juulugol kono hara ɓernde nden walaki ko tuma on tigi ari ko suudu yo si juula haray sifa ɗum ɗon ko on tigi konno on tigi hanata waɗgo ɓaara heɗal toon ko juula. Juulugol ngol hajja ko farilla ko be on tigi ɗaɓɓa ka juula hay siko ka hurgo on tigi juuli hay siko ka hurgo si on tigi tawi hurgo ngon no yaaji ka salligeteɗo hay siko ɗon on tigi yo juulo yani julde nden ko be on tigi juula waktu on fewno ka o fewndi ɗon sina hara on tigi arta ka suudu hara waktu on lanno yaali laawade si tawi waktu on fuɗɗoto ha o yalta few nde on tigi hewta ka suudu haray ko waktu goo fewndi oɗa kan gasi few ɗon haray moƴƴaali ɗon haray ko be on tigi juula no on tino ono ettori fattagullama sota ɗum ko hun Allah foddetaga kono nayi on tigi accu ko mari feere kon fi ko mara feere aw inchallah on jarama barke Allah waɗi joddi aljanna on gelike ɗum ɗon hajja en ka on jarama. Assalamu aleykum. Aleykum salam. On jarama fota on jarama docteur yallah yoɓon ko moƴƴi. Naam haɗa de muntara ɓe makiteɓe ɗo den Cheikh Aboubacar Diaré. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Assalamu aleykum docteur. Allo, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur nala tan ina ngi jang. Waaleykum salam. Naam mi heɗiti yon itte o palleer mo on. Ay min landa komi fala ko landade wono exemple goɗɗo ena ni ya wallumo fi golle golle noon ko wallu on exemple alawnanade itte o palleer moɗon on itte o palleer on ɓe ɗiɗi commandike tuma ni. allo salamu aleykum Cheikh Aboubacar. Cheikh Aboubacar itte o palleer moɗon on o palleer on naam alo naam maake alo Cheikh min docteur won exemple wono ko mi wonɗo goɗɗo ene ni ya wallumo fi mo heɓa golle joni noon golle ko faa kon gollugol wono exemple yimɓe ɗiɗi ɓe yaaɓe ko ɓe commande to ni haaɓe ko suudu maɓɓe ɓe commande o ni ko yestu hanno kan ko yaani ɗum on ko yestu am naɓanaɓe ko maɓɓe joni noon wonde noon hay tawa wonde ko beere no tawa kono anday sa yeehi anday siko beere est ce que gollugol ɗen golle ɗen noon no dagui ka degaki docteur son famal landal ngal miɗo wawi landito servugol goɗɗo mi sikki ko ani ko ƴettoɓe e ƴettugol ñaamete ka restaurant naɓana commande ɓen ka cuuɗi muɗum sahi ko noon joni noon ɗum ɗon si tawi hara on tigi ko ambala on tigi anda ko woni nder ton hay si tawi beerno nder ton ma koseno nder ton ma piiji harmdi kono ambalama tun restaurant o ɓe ambali ɓe jonnima a anda ko woni on nder ton ɓeyni naɓu nokku kaari a naɓi a anda ɗum ɗon ella ala kono si on tigi no andi ko beere ɗum dagaki ka on tigi naɓa beere nden la sallah sallam no huɗi e beere yimɓe 10 no jeeya e huɗa ɓen ka beere ton hamiluha wal mahmulatu ilayhi rondiɗo beere nden nelaɗo no maki Allah huɗimo servuɗo beere nden Allah huɗimo yarɗon Allah huɗimo moƴƴinɗon Allah huɗimo moƴƴinaɗon Allah huɗimo yarɗon Allah huɗimo wallitiɗo kala ka on tigi wallitol 10 no naati nder ton no e ɓen rondiɗo naɓi on si on tigi no andi ko on tigi anda ko hinetake be on tigi itta ko ambala kon o desambala o anda ko woni nder ton ko ɗum noon o yaɓiraki kono simo andi hino ɗum ɗo hino biniri beere ndin ɗo ima hino casier on ɗo en tout cas ɗum haade dagaki on tigol no foti raɓɓo golle goɗɗo goo wabillahi tawfiq. Naam docteur hara mi landito e gallandal ɗo wono joni noon nden gollayɓe ni de wono gaden heɓe mari société ji wono Amazon gasara o naninde ɗin société ji
hara ko waɗugol cippingol piiji ɗin joni noon ko nder cippingol a hawra nder toon e carton ji ambalaɗi hara no windi e muɗum vine no windi e mum beere tigi est ce que wono gollugol ɗum ɗon kadi haray no dagi si on tigi no andi mo andi e nder ko addete kon cippingol ngol haray mo andi beere aray no dagay kam tigi golla toon eywa mana ko iskal molɗatno to mbayi julɗo kanko dowa ka meelade e beere nden few inchallah barakallahu ay ɓen sappoɓe ɗo ɓen sappoɓe koddini fof no fota inchallah aywa haray musidɓe meɗen gono landiɗo landal ɓe maki haray ɓe mari groupe musidal haray e nder groupe on nder toon noon mi ala wiide he yette sojo on ɗon ma yette baajo wo si ajo no hakkude maɓɓe toon wo ɓe addi kon ɗo wo si ɓe addi toon ɗen bayanaji karamukoɓe sunnaɓe o aray o sonka o yenna o joni noon woɓɓe maɓɓe wi ko ɓe yaltimmo ko nder mojobere nder toon ɓaa ko mojobere musidal woɓɓe wi ɓaa ko musidal o wataka yaltinede ko musidal o haray kamɓe ɗon ɗen ko honɗum ɓe hani waɗugol ɗum woni landal ngal tedi ko Allah yalla fewnumo te Allah no muyen ko ɓe yaltimo ka musidal amin amin so tawi Allah no muyana pewal yo Allah fewnumo sinano Allah dando e bone makko madama imo darti imo feññini ayagal makko ngal imo darti kadi sunna o karamokoɓe sunna ɓe oɗo taɓe waɗanmo mujamala taɓe waɗanmo nafiki yagal nebbunneru yoɓe yaltinmo ka musidal few si tawoyino e groupe ɗon si tawi joni o heɓoyi tana albala ugo wano nawnare ma nawnirede ma o way toon noon yimɓe wawi yahude ɓe daaroyamo si tawi ko ñawdugol wonki dandugol wonki ɓe wawi dandugol wonki makko ki kono joni ɓe waɗuɓe fof association goto mojobere wotere ɓe fof ɓe tawa ɓe fewjay toon ko fewjay toon ɗum ɗon haray woni e bakkugol wallito ko boni ko ne'ugol kukuru ko kamɓe ndu arta hulɓinde wadde komi anndi kon oɗo ko haani kon ko ɓe yaltima hakkunde maɓɓe ko holla mo nde alda e hunde nam eyi on jaram nam haray ɗen uttana ɓe makiteɓe ɗo de Mouhammad Sara assalamu aleykum Mouhammad Sara assalamu aleykum eywa haray ɓeɗo no huyde nam ɓe nasiɓe ɗo tun no windi assalamu aleykum aleykum salam assalamu aleykum docteur en jamare docteur assalamu aleykum docteur en on nande heɗiti yo nam ok min landalal ngal haray ko landalal ngal ko si tawi hawri goɗɗo hara o jangga e qur'an kono hara ko téléphone o janggirta on janggirɗo téléphone on qur'an e janggirɗo e kamilure nen tigi tigi haray ɓe fota baraji ka haray ko noon ñawore janggirtugol téléphone o qur'an tawi famini ara on tigi fontu application qur'an wonka téléphone on hara ka application ka téléphone hara ko ɗon on ti ɓurata janngude ɗi janngirgol ɗum qur'an o allo tigi tigi kamilure nden nam ɗum nande andi kon ɗum ko gotum ɓayrantino ndarude bindi ɗi ani ko woni miɗo jenti min ni nam komi faami kon fontugol alqur'anare nden ka ɗeri e fontugol nde ka téléphone tawa ko bindi tigi on tigi woni ndarude janga komi faami kon ɗum ɗon no fotater woni ɗum ɗon no ɓuri baraji e hunjagol ngol hara ala e ndarude mana ndarugol bindi ɗin woni bindi ɗin ko ka nder téléphone ɗi woni ko e kaydi ɗi woni ko écran ɗi woni ndarugol ɗi janga no jogi baraji ɓuri hunjagol ngol kono wigol wonɗi ka ɗeri ɗin no ɓuri wonɗi ka écran ɗin ɗum ɗon mi haali mi nanali karama ko ɓen no wiya ko ɗum ɗa ɓuri komi andi kon no fof ko gotum ok on barka on jarama han dokku baraji ɗi amin ya Allah amin awa haray jama on ɗo hino ɗuuɗi ga fota haray ɓe jettanoga ka wara ɓe seytinari yandi haray ɓen andintina kadi nam ɓe makiteɓe ɗo ɗen Adama assalamu aleykum wa aleykum salam rahmatullahi wa barakatuh tan e jam
allo nam meɗen jam jarama na aywa docteur alhamdulillah haray min ɓe jogii ɗo landal ko yowitori sonnajo si tawi woni o jibini hara ko opération o jibiniri si tawi woni hara e ƴiƴan ɗan taƴƴima so tawi woni ƴiƴan araali so tawi woni hara hino waɗɗiyemo hoorugol hay so tawi woni balɗe happaɗɗen timmali e ma ɗum o salligo o juula nam on jarama sonnajo so jibini wona be timma balɗe 50 so fuɗɗo juulude ma o fuɗɗo horude ko ƴiƴan ɗan ko ɗan jogii ñaawore nden si o laaɓi bimbi ñande o jibini ko yo looto fuɗɗo juulude si o woni balɗe 5 o laaɓi ko yo looto fuɗɗo juulude ko woni si tawi ƴiƴan ɗan continue ɗan taƴaali haa timmi balɗe 50 yeeso toon o tawa kontuɗan ƴiƴan jibingol hannde kadi ko yo looto fuɗɗo juulude kono naawigol ko yo habbo haa balɗe 50 timma hay si o laaɓi ado ɗum ko ka o laaɓi wo deke o laaɓi ko yo looto ɗon ko fuɗɗo dewe ɗe tawata himo haɗira noon sabu ƴiƴan ɗan nam aywa jooni noon so hara on tigi ko opération ɗumannora jibiniri siko opération o jibiniri tawi ƴiƴan yaltaali ka farji makko ka boobo yaltirta toon ley ƴiƴan yaltaali few si ɓe gayni opération o jiɓa ko si o lootto si woɓɓe ini nifas on ko faandi ko boobo woɓɓe nifas on ko ƴiƴanɗa si tawi ƴiƴan yaltaali makko few no moƴƴi yo looto hara yo fuɗɗo kisan juulugol nam aywa faaminike wa jasakumullahu hayran hara en saaji aroji ɗin kañum kadi salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah on jarama waaleykum salam wa barakatu nam hay jama on no ɗuuɗi nder ga fota e gonten ɓe makiteɓe ɗo ɗe nene fatimata binta bari assalamu aleykum waaleykum assalamu aleykum wa rahmatullah docteur assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu on jarama battane yewtende yo Allah yoɓon ko Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude haray ko landal gotal mi jogii ɗum ko yowiti e yani ko sonnaɓe moɓodirta ni e lewru ɓe ɓe fottaka goɗɗo ɓe jannga hara noon janngugol ngol hina wondema ko sendugol defte jannga goɓɓe maɓɓe jannga firana ɓe ma ɗum ɓe waɗa yewtere ko yowiti affaire dina ndu lewru ɗo ɓe fotta ka o ɗo nduɗa lewru ɓe fotta ka oɗa haray ko honɗum islam o wi e ɗum ɗon hinam docteur hin ko sonnaɓe ɓe fotta ko landal ngal ko sonnaɓe e waɗuɓe moƴƴobere ɓe halda noon lewru kala eɓe fottu ko aaden gooto ɓe waɗa bayana ɓe jannga qur'ana ɓe faɗin piiji ko ɗum ara woni landal ngal o yaldi ɗum no dagi si tawi na noon ara ɗo wawi fillitade cheikh min komi faami kon si tawi ɓe fotti fi waajodirgol ma goɗɗo jannga firana ɓe ma goɗɗo jannga holla ko honno e alqur'ana janngirte so tawi no woodi ɓurɗo kelɗude e maɓɓe o nafa luttuɓe ɓen ɗum ɗon hara e ella ala e mum ko woni moɓodirgol jannga inna jooni waɗa jande jama ma jooni moɓodire fi janngugol fi hunde kaari ɗum ɗon yimɓe moƴƴuɓe attanoɓe waɗaade on so tawi ko ɓe moɓodiri goɗɗo waajoɓe imma o jannga hadis firana ɓe hadis on ma o jannga ayaji alqur'an o firana ɓe ma o holla ɓe no ayaji ɗen no janngirte tajwid o no janngirte o ɓe heɓa nafoore ɗum ɗon ɗum ɗon ella ala ɗon ɗon no dagi ko nasrul ilmi ko sakutugol gandal ngal noon no gandal ko heɓorta ko janngugol e janngingol kono noon moɓodirgo inna jooni awa janngen ɗo waɗen hatmu ma janngen ɗum corteji ɗo fi hunde kaari moɓodire nokku gootu ɗum ɗon yimɓe moƴƴuɓe attino ɓen ɓe waɗani ɗum na worɓe na rewɓe neɓata no gaɗa menen ga ɗum anndi coronavirus on no ga haaleere ka laamu ngu newni yo men jinndu ɗon ɗon hewti o ɗo noon ko suudu ga waɗi kono ko hoto ka woɗɗiti seeɗa mi annda se ndarata ko fen ɗo cheikh abdallah
naam musidɓe julɓe tedduɓe haray en nani ko docteur holli kon ɗo haray ɗe gandi fewnuɗo kon no sa on fewndori jama on buyi no nder ga woɓɓe ko salmingol docteur en haray min wiyaniɓe ɓe inde docteur ɗo assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh woɓɓe ko lande faala haray ɗe gandintina inchallahu lande ɗen no wawa yehede ko youtube meɗen haray lande buy docteur no jaabi toon haray sifa majje buy kadi landitete ɗo haray no ko youtube meɗen haray ɗe wawi jokkitade to inchallah haray docteur ko landal gotal pet mi mari komi faala o landade wasi tawi yette sojo feƴƴini ma yette baajo feƴƴini jama on haranno ɓittornomo moƴƴo jama on welto no woodi leydi goɗo ɗen ko goɗɗo feƴƴini kono jama on heno welti fota mayde makko nden haray ko honɗum woni ko l'islam o yewtifi ɗum ɗon ajirano accenno ha yeeso seeɗa nani aywa docteur barakallahu fik jasakumullahu khairan hamɓe ngallo landa yeeso abdal aywa joni min torki allah yallah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aray oustad Issa ono kadi hiɗo weltana cheikh julde cheikh alium fo hiɗo weltana hiɗon jarna e batte nde ɗo wakkilare jokkitagol ɓeɗo karamokoɓe nokkeli ɗin foofi yettingol kaɗo diina allah yo allah waɗango ɗum ko joddi moɗon aljanna o waɗa noon tabande moɗon nden fof montirɗum bakkatu e ɓantirɗum daraja o ɓeyda en e wallitagol fino hettiren hoore meɗen e hoore ko allah faala kon haray tigi tigi on sara tan hiɗo weltana fota hiɗon jarna meɗen toro allah yo allah weltana on ɓuuri ko jama on weltani on kon allahuma amin ara e meɗen salmina ɓe gureji moɗon ɗin ton e inchallah inde équipe lawol kisalon on fof hiɗon weltana fota onon ceernoɓe ɓen e hiɗe weltano karamokoɓe meɗen ɓen toro allah yo allah boyno ɓe hakkudeji meɗen okkore enen kadi gande nafayde wassalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh mari miɗo waɗa conférence ɗo ko lawol aywa musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗon en hattude si tawi jon juma on jaaɓi haray en e saji jara ɗin kadi yo allah tawno en suuma e on o newnana en feere horugol no ɗum fof haray ɗen andintina julɓe ɓen fof ɗuɗɗingol ittugol sadaka e nduɗo lewru suumaye wono docteur en holliri ɗo inchallahu haray ɗen andintina kadi haray no andirɗon noon haray no woodi musidɓe meɗen ɗuuɗuɓe hanaɓe wallitede ko meɗen haray en wedditaki e wallitagol ɓe inchallahu haray inchallahu on fof weltanama on jarnama haray inde équipe lawol kisal on meɗen andintina ko wonno ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi cheikh mouhamadou aliou bari cheikh alpha oumar diallo e musidɗo moɗon abdoulaye diallo ko wonno ko micro ko docteur mouhamadou wuri bari haray ɗen andintina jama on jokkitagol en ko duuɗe meɗen ɗiɗi ko lawol kisal duhiɓe hisuɓe ko lawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray ɗe yaafino fota lande buyno ari ko privé ga buy kad no winda ko ɗerol meɗen facebook haray fof wawa ka jaabede hande kono inchallah e saji jara ɗin kadi en wawa e jaabade e inchallah wondude karamokoɓe wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal